Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pada loni mai si matapat tugengkeng itauta ya rega tepeta lori sesera jannah Allah taala. Nasaba ia naro tappe wedding riala sappo hilalanna atau tometta iwi wanwalino andre gorota almarhum ke haji ambodalle horama bere pasang ri anak gurunna maka da angka telu weddi muala sappo hilalanna atau tongomu nomor sedi tau lori fungal taala. Nomor 2 siri riwata kale nenia. Nomor 3 siri lori padamu ripancaji. Makoto perpemang salawan renge mapa salama suku lori ale manabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ke mancaji urana tutungenge ya rega nabi yang ke mancaji apungenna sininna anu na pancaji hong Allah taala. Ia angke butinna riwatunna pangulutan neta Adam alaihi salam congai resedi langi italai langi arsi. Ia rawatun neta Adam na ita seddi cahaya matappa. Ia ro cahaya wadding ita baca na iya bacana dek gagale sangadinna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Makutana neneta Adam alaihi salam puang niga aseng iya rosi tonra asemu puang. Kade pung Allah taala Adam dek ko gagari lalanna ye wanolino benengi de igaga iro asenge iya naru italla nur Muhammad yarega cayana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya naru nakadaan reguruta yaitu nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamulangi ri hakiki na iya kia pacapurangi ri lahirangi. Narima kana naro iya na sedia syukuro kamaraji apunne idi mengakui umat na nabita mengaku umat selang nasaba magai disege egana nabi nania suro yang kena pancaji hung Allah taala de gaga aseng napasitonra asanna hung Allah taala sangadinna asannani alai malabina nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari makana naro de nari sadding asiselengan lawat tuwe angkani mutamai 18 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Yare kan otomakada yewe ulange angka kiri ulang
ajajinganna nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyaro maulue ripapole idi rupatawe salaku makna nabitta narekotamai ulah kelahiranna nabitta. Yenaritu kita buat kegiatan-kegiatan yang tentunya sebagai bukti maka da angka kipukorannui angka ngenna ale malabina suro malabbi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inaritu mabiasa kipego ia senge peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu yang pertama harus kita pahami kenapa mesti kita sering melakukan yang namanya peringatan Maulid. Makutofara pemang magitosi angkato salah sewa siji seleta kadang dek nasi tujuki nareko angka ki papole yaro pangko kenge yare ga kegiatange iya madari alasanna makada nasaba iyaro wattue yare ga sahabatna nabitta dek nangkana pego iya senge peringatan Maulid. Jawabanna makada wajar nareko sahabat de na pego iyaro peringatange bangsa di pego nasaba magai ia senge sahabat Nabi ialah sedi rufato yare ke golongan ia angker rafi mofi Nabi tak tua waktunya banyak bersama dengan Rasul na ita mana mofi kedokedona Nabi tak neng kaninga mana mofi bicarana Nabi tak sehingga wajar nareko sahabat pada masa Rasulullah dek na pegoib ia senge Maulid nasaba magi niga na melo si parengarangan na angka manami mengarangi angka manami saksikan ia rawat tue kedokedona Nabi tak sifat-sifatna Nabi tak sehingga ia rawat tue peringatan ajajingan Nabi tak tidak berlaku. Beda idi makukue idi umatna Nabi tak dek gaga rabi Nabi tak tuo dek gaga pura mengkaningan Nabi tak mak bicara. Karena itulah tujuannya kita adakan peringatan Maulid supaya engkau di perengarangi papahangi khususna ritujunna sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba magai pekku carana melo ya ceri salompe malabina Nabi nareko sejarahna sendiri pangkokanna sendiri Nabi de iris gambaranna. Maka itulah tujuannya ada peringatan. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau malebbi na pungala taala. Malebbi Nabi ta niga pakalebbi ya rega niga patefu albiranna de gaga sangadinna pungala taala sendiri. Makutobor pemang ingke Nabi ta malebbi nasaba ang kameto sapa lalang alabirenge ya. Jadi ia Nabi ta di samping ipakalebbi nasab ang kameto sampai lalang iya wedinge pekku carana nanolongi iya alab birangi nasaba sitongan na iya tu idi rupa tawe ang kamane kitu pole ritujunna ancajinga malabbi iya alab biratta di rupa tawe de gaga mangakui sangadina hungala taala sendiri narampe hungala taala rilalanna qaram labbi walaqad karramna bani adama majappu ufancaji kutu menang karomna pola ri ancajinga malabbi bani adama ya mananna anak appona adam jadi ya mananna na idi anak appona nene ta adam alaihi salam purana aku ki mungala taala maka du pancaji ko pola ri ancajinga karomna age asa karomna ancajinga malabbi jadi mungala taala sendiri mengakui maka da malabbi ancajinga ta idi rupa tawe nalanju ayana mungala taala wa hamalnahum fil barri wal bahri Qur'ana upancaji ataku angka utiwir ya sekna tasie wal bahri nani angka to utiwir ya sekna putanangi agar Allah taala de na pancaji ki bawa nasikwa na pasuki pora re pamemana na indota ni ditam ki bawa nasiko de na ki malokpo ki maki akalaki angka si Allah taala malengi lalang asapa saparang atutungang angka atanna na wiret toto hitujunna riasekna tasie
angkato atanna neveret toto ritujun ya sekna puttanangi ria sekna tasiya newereng fu Allah taala akala mebu kapala mebu lopi ria sekna puttanangi newereng fu Allah taala akala mebu bola mebu cino-cinongan kendaraan dan lain sebagainya ono napakalabita fu Allah taala nalanju ayana fu Allah taala warasaqnahu minat thayyibat ufakke daleki atakku minat thayyibat pol ridal kamina magasingi jadi alusukna tu dalena pakai dalek ngi fu Allah taala ini rupa tawe dek na pandre ki fu Allah taala sesanan re pada lona olo-kolo dek na pandre ki fu Allah taala jung dong aju kaju pada lona bembe dek na pandre ki fu Allah taala buku-buku pada lona coki onro fakalabita fu Allah taala alusukna anrewe alusukna enunge alusukna dalena pakai dalek ngi napiri dalanna agamata nyatu agama asal lengenge malak na batasi malak natur ritujunna andre na niya enunge batwana ada agama tak malak ina nanengi ya kyang nandre rofatawe andre ya deena nassa makada untuk ale na meto rilalanna agama tak na kyang agama yenung enung ya de meto na nassa makara idi odi menungi yara gadena nasa halalakanna afulinganna maraga afulingan dan lain sebagainya na sabah magai pungal taala sendiri masaronandeng maka da upanna tamer watanna ataku iro andre bansana iro enu bansana iro maka waddingi maka solari jiwana maka tofaro maka solang ri watakalena akune romondo tanranna maka Allah taala malak de nananengi idi atanna dari makwana naro malabbi tu anca jingatta iro anca jingatta de gagale pancaji kisanginna boleh manami aku Allah taala kemudian selanjutnya Purana ancajingan berlangsung ni kehidupan tak angka situriasa amatengang iro amatengange de totu gagale sungut tak aku tomi Allah taala melo lesu nana rekomelo ihubungkan si bawa pertama de wana iro apolengat tak mapaccing iro apolengat tak malapi iro apolengat tak makanja otomatis ale sungut tak harus tofa malapi harus tofa mapaccing harus tofa makanja dari makwana naro rimon rede nafa na alai taratarona pung Allah taala dek panak dapi pasukata kafekku carana iro alat biratta tajagai iro alat biratta taparakai barek kwam mengidek nalanya alat biratta ne napaki rewa ri pung Allah taala nasabak bisa saja leski ri pung Allah taala narekolanya ia alat birangi pung Allah taala dena melo mangakuki dena melo tarimaki iya na tu napi madarima kaderi lan agama ia mananna ummatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pak gangkana mutamamana surga hammasena hu Allah taala neki angka miolo lepang ibisari ranaka magi lepang ibisai na sebab iya narwonna lenyai alat biranna lenyai apa cinganna gangkana lepai ola ribisari ranaka lesu fira alat birange lesu fira apa cingange nenapa ipatama di surga hammasena hu Allah taala neki aja lalakin angka malateka maka namu maga tamatoki pasen yolo ibisai aja lalo na sabab magai perbandingan lino na nia akhirat luar biasa kadewi anda gurta sesso aku akhirat mapulo sakpu fatong rilino ya jadi sesso aku akhirat mapulo sakpu fatong bandingan aku lino angka ketemu letuas mapulo sakpu rilino de gaga mak datu ton na bawa tasek di sedi magani nareko mapulo sakpu taung jadi maka dama bawa malaikat bisenga ia tu atanna Allah taala siaso yare gali mangaso siapul kisah buto na bisa Allah taala yare malaikat renna ranaka pacalana Allah taala na iya pacalang kami na maringangi rampir renna riwayat renna ranaka inaritu ibasafatu abi rupatawe bara abi letu rede otakna nataro fallah iya pacalang kami na maringang magani pacalang lengi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari makanan naro angkangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pitangi yare gapulangi siaga igana contoh sifat-sifat malebi ia naro farlu yala salompena bare kuam mangi weddingi mancaji tulis surga hamasena Allah taala. Yara Nabi ta de namatan reati yara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawadu tauna
mabassa dek na poji si salah-salah bahkan ipadirang ati lori rufatawe justru nabalin na si bawe deceng. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kesimpulan maka da polo kitu kupungalang tala na ko angka relebone yewe no lino ngania yewe lino mo tidak mo masti isalay na iya naritu isalay mati dino alis ngota de tomi bawa gaga sangadina ako tom kupungalang tala melo lesu dari makona naro maraga poli ngota ya to naro berusaha iparakai untuk lesu di pamasen hong Allah taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.